Više od 4 mjeseca prošlo od nestanka Danke Ilić, djevojčice koja nije imala pune 2 godine, a stanovnici Bora i dalje ne mogu da pronađu mir. Misteriozni slučaj koji je šokirao čitavu Srbiju ostaje neriješen, dok se zajednici dalje pita šta se tačno dogodilo tog kobnog dana. Ekipa novinara nedavno je posjetila Bor i razgovarala s mještanima o ovoj tragediji. Svi su još uvijek pod utiskom nestanka male Danke, a priča koja kruži među komšijama i dalje izaziva duboku tugu i osjećaj nesigurnosti. Jedna od najdirljivijih priča dolazi od komšinice porodice Ilić, koja je novinarima otkrila koliko je teško zbog Dankinog nestanka. Iako nisu u krvnom srodstvu, ova žena osjeća duboku povezanost s djevojčicom i njezinim roditeljima. Bože, gdje li je to dijete? Svakog dana mislim o njoj. Obuzme me neka tuga, sva se naježim, ko zna šta se tu desilo, rekla je kroz suze. Onda mi dođe da kažem njenim roditeljima, ajmo opet da je tražimo. Pa se onda trgnem i mislim se kako to da kažem Dankinim roditeljima kad su već odavno pokidani. Ne znam što da vam kažem, plašim se da nikada nećemo saznati šta se tačno desilo tog dana sa malom Dankom. Ova izjava svjedoči o dubokom osjećaju nemoći i tuge koji su obuzeli Bor. Komšinica se svakodnevno suočava s pitanjima koja nemaju odgovore, dok neizvjesnost i bol dodatno otežavaju situaciju. Mnogi Borani neprestano misle na Danku i nadaju da će istina jednog dana izaći na vidjelo. Iako vrijeme prolazi, želja za pronalaženjem djevojčice i dalje je prisutna u srcima mnogih. Ljudi ne zaboravljaju i ne prestaju da tragaju za odgovorima kako bi maloj Danci i njenoj porodici pružili mir koji zaslužuju. Uprkos emocionalnom teretu, komšije, prijatelji i volonteri nastavljaju da organizuju potrage i akcije podizanja svijesti o Dankinom slučaju. Sve ove aktivnosti pokazuju koliko je zajednica snažna kada se suoči s teškim situacijama.